Pamirsa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Badung, raumakin wangun prekanti sareng dasan Lembaga Pelatihan Kerja LPK. Pemargin ucap wantah metetujon antuk nes pengangguran terbuka saning ngelimbak kantos langkungan ululikur tali utawi 6,3% ring warse kali tali selikur nelintang. Kepala Disperinaker Kabupaten Badung Putu Eka Mertawan Mausang pai ketandane raumangkin saya nincapang kuentenan LPK ring sajourning nyayubin krame sane durung mekarya ring wewidangan Badung. Pai ketandane sampun meprekanti sarang stiman LPK antuk nyelehin tur ngatur angkatan kerja. Santukan kuentenan inucap kepasti kayang madrebe jaringan perusahaan sane kabuatan karyawan anutin kuagedan sane kalimbakang selamiring LPK. Saking dasan LPK punike kauningin sida ngembasang langkungan petang talian pamikarya. Pamikarya sane pina kelulusan LPK punike akehan makarya ring sektor pariwisata sekadi ring hotel, restoran, taler kapal pesiar. Sane ngawinang prakanti sarang LPK kelaksanayang santukan pabuat saking industri muatang pekerja tersertifikasi. Mabinayan sarang rekrutmen ring warsa sadurung nyani sane nenten matutang pekerja tersertifikasi. Parwate Bali Pos nguningayang.